ئەو وڵاتی مرۆڤ بوونێ، ئەو وڵاتی جواب بوونێ، ئەو وڵاتی خوداوەند خودایان. لور خوناسکرن، لور خزان اسکرن، لور گنم و آجال ناسکرن. بسرواندا خیانت، بسرواندا دسلات، بسرواندا زوردستی و خلامتی دیتن. بسرا زن ای خودین اروکه بلا جوانن غلامتی رابن کارن خواه دیوارن اروکه بکن دیوارن هری خورد برجن و بگهینن اوران کوشکا گلگامش ببسوسرتا جیهانه بلا جنین غلامتی بچن ناوارز تریان بگویجن و بدن دست میران قیزن غلامتی بچن کوشک و قصران و دور آوان بکن جه کیف خوشیه. بلا لشکرین اوروکه دا کوین قادا شر گلگامش جبو شر لبند داویه ای گو تک بچش خواج هیوی دو جه و یه گو سرکت مالاوی آوا. یا مزینین اوروکی ای زاناتر مروین سومری شکرم آخوره هنگ بیدنگ بن هون تفد زانن پشتی او قاس تولی هویه ام جبوی چه هات نوی جوینه کم سر مجاری خوی اساسی باخفن و گوه ندن گوتنین پوچ این تریکان راستا ای مزینی پیران بلا ام بحثا تشتی تی گوتن بکن ایگو حتانه ها بریاره تو تشتی بی پرس ود بر خودا ندایا او دمک هاتی ایگو هرتن راف شاوی نلی سر هوا راسته اشید بینو گو گلگامش پارزه میدل سوس او دمک پر گوهریه گلگامش تو کرج باوان را نهشتیه شو و روش زورداریه دیگه تو قیز جدایی کان ره تو بوک جزاوایان ره نهلایه خورتین ما کوشک و قصران جرا بلند دکن حتی مرنگازیوان دکه جنین ما ده خزمت ویدا بیوستان و راوستان کار دکن لهنگ ما دقادن شردا لبر پوزین وینه و هینجی جمرنه وان نرازیه چه هاتیه سر گلگامشی بره چیکتیه دلیوی کو دلیوی هینک نابه و جوشاوی دانا کوه بشو و روش دی تفگری دیه حتی بربانگی خونا کوی جاوان گلو ام دکارن چی بکن؟ ده دست ما ده چی هیز هیا گو ام دل گلگامش هینک بکن؟ که بلا ام نها بریاری خواه ندن ام بچن پرزگهی و هوا را خواه بگینن هیزا و شارتی راستیا آگاهیان تنل جم خداواندان هیا راستا به من جیو سایه هر کی لسکر پوشمان بو برسوا هری راست آخر تشت لجام خداوان دا هیا نخواه امی هرم پرزگهی ام عبادتی خواجی بکن و آلیکاری خداواندا جب خوازن ام هیویدارن وی دنگی ما ببیزن و دستی آلیکاری درجه خلامین خواجی بکن گلو هون هاتنه ده دربار گلگامش ده شورا خداوندان بکن گلو هون دزانن گو او نیو مروفه چاو ام نزانن دایکاوی خداوند ننسونی خاتونا زانتیه باوی وی لوگال باندای شاه اوروکی یا هری مزم بو نهاجی تو کز نکاری وی بسکنینه آنچه هفته یکی وی یه خورد دکاره وی بسکنینه هفته یکی وی گو جمال زاروکا تو جنان چه نبویه هفته یکی وی گو وکا وی نیف خدایه ما کسی وصل کو داره جهانی هیا؟ کان ام جنین هرساک بپرسن او خداوندا ارده
دایی کازایی نیه بلا جهه هفته گلگامش نشانی مبده ئەینەن هورساکە گۆ گلگامش ئەفراندیە ژمەرە هەفتایەکی ویژی بشینە گۆوەکە وی دل بجۆش بە هەرتم دی پێشەبازیە دەبن و خەلکی ئۆروکی ئارام بن دەستێ خۆ بلەزینن دەنگی خۆشی کێم بکەن کێمەکەدن گەڕا گلگامش دەست پێ بکە بەلاوە دوی حالیدە نەبینە شخم فێم نەکرد چ پێ هاتیە بەس دکە هەوار قەیب مریان ڕێت ئاخفە دێ بلەزینن دەرکەڤن ژڤەر وا دەنگێ لنگی وی تێ گەر چاوە بکەوە هونکان ڕۆژە خۆشی بهێژمێرن هەوەرە ئین مارکار وەرە خۆ بسەرواندا عاجز نەکە ئەس بەنی ئەستێنە دخوازم کارێ خۆ ڕاست بکەن و تەعاجز نەکەن باشە بلا کارێ خۆ ڕاست بکەن لێ عاجز بوونا من نەژوانە li min bibûrîne ez benî di temamî vê hebûnê de herî zana û jêhatî tûyî gelo em dikarin di acizbûna te de bibin alîkar em dikarin dilê te aram bikin derdê min jiyanê yên markar niha jiyan li ber çavê min wek darekê teziye hin pel diweşin û hinekê din şîn tên yên diweşin di bêdawîtiya nezanînê de winda dibin û diçin ên tên jî ji bo çi hatine jiyanê nizanin dihatin û çûyînê de tuwa te ez nabînim gelo tuwa te ya jiyanê heye belê ez benî mirovê herî zana û jêhatî tûyî ger mirov bi jiyan û mirinê re li hev be mirov tê de hêvî dibîne lê mirov timî bi wan re şer dike nikare xwe ji wan xelas bike nexwe mane ez xwedê me xwedê me ez xwedê şer û xêrê ez diafirînim lê ez nikarim çare nûsa xwedeyînim bes ez jî wek her kesî bi girî û gazincan dema xwe derbas bikim ez benî hiş be bes e bavê min şahê herî mezin bû diya min xwedawend nensûne lê ez li vir rûniştîme û li benda mirina xwe me wê demê watel ku dimîne min mirin da dijminên ûrûkê û min jiyan da bajarê xwe lê niha ez fêm dikim hemû jî derewin qanûnên ku xwedayan danîne nayên guhertin her tişt wê rojekê winda bibe û biçe lê di dawiyê de çi li pey me dimîne rabe enkido rabe Enkido ez enkido me Ya iştar, ev çi ye law? Gelo eşşaj dibînim? Ne mirova, ne lawira. Naş pê hê tiştekî. Çawa xefkê min dît û xera kir. Zû ez ê herim ji hinek ra bêjim, berê got tiştekî çê bibe. Tu min baş guhdar dikî sînmar ji bo perestgeha îştara pîroz wekî min gotiye pêwîst e ku bedê wê hemû zêr bin û dîwarên wê yên hundirîn bi sifrê werin xemilandin lazim e li hemû bajarên Sûmerî heybeta wê perestgehê were bîstin û îştar bibîne ku bajarê wê çi qas qedrê wê digire em dizanin ger îştar parastina bajarê me neke bereketa ûrûkê nîne Fermanên te li ser serê min ez benî de çawa ferman daye perestgeha îştara pîroz wê wisa bibe da ku îştar parastina ûrûkê bike û ez baştirîn hosteya avahiyanim tu çawa dixwazî ez ê wisa bikim ez benî baş e yadin jî ji bo dîwaran belê ez benî tu jî dizanî dîwarên ûrûkê şikend ve hene ji dema desthilatiya bavê min ve ev dîwar parastina bajarê me dikin lê xeteriyên li ser ûrûkê zêde bûne agayê şahê kîşê dîsa xortên bajêr dide hev ji bo êrişî me bike binketina xwe ya cara berê ji bîr nekiriye dixwaze tola xwe helde lazim e em ji bo êrîşan amade bin û dîwarên ûrûkê xort bikin ji bo vê çi lazim be bike belê ez benî agayê kîşê tu carî nikare li hember me bi ser bikeve ûrûk
bi destê îştara pîroz ve hatiye sazkirin. Parêzerê wê kurênên sûn li hengê lehengan Gilgameş e. Em ê çawa ji aga û artêşawiya şevketî bitirsin. Tu çawa dixwazî ez ê wisa bikim. Tu qet xeman nexwe ez benî. Lê tu jî dizanî. Ji bo dîwarên Urukê bigihînin mikeviyên ewran, ji me re dar lazim in ez benî. باش سینمار باوریا گلگامش اشته هەیە ئەشتارا پیرۆز ئالیکارە تەبە ئەم اشتەرە داران ببینن Niha here û min çi ji tergotiye bike. Belê ez benî. ئەزبەنی نیچرڤانی کاتیە ئەلبەر دەریە دبێژە لە چۆلێ تشتێکی عەجێب دیتیە نە تشبە مرۆڤان نەژی لاوڕان Ka bila were. Ez ê binerim derewan dike yan rast dibêje. Ger derewan li me bike, ez ê dermanî wî bidim. بەلە نیچرڤان وەرە Ez benî. Ey şahê Urukê. Bi navê îştarê pîroz ez derewan nakim. Lê xaka me tiştekî ecêb peyda bûye. Dişbê mirova lê wekî mirova naxwe û ven naxwe. Bi peskoviyan re digere lê ne peskoviye. Ez bawerim mirovekî kovî ye. Ez li ku derê xefkan datînim diçe dibîne û xera dike. Hingê ew li daristanê peyda bûye. Ti nîçîrvan nikarî nêzî daristanî bibe. Ey parêzvanê Urukê. Ger çarayek hebe tu yî. Gelo te şaş nedîtiye. Belkî lawireke li ser du lingan dimeşe ye. Belkî meymûnek e. Belkî te li ber kevirekî xewnek dîtiye. Na, bi navê îştarê pîroz û bi navê nensûna pîroz ez sûn dixim. Ez derewan nakim. û min li ber ti kevirekî xewn jî nedîtiye. Ey Gilgameş. Ez derewan li te nakim. Ez zanim min çi dîtiye. û min xwe avêtiye li ber bextê te. Ger çarayek hebe tu yî. باشە باشە دکاری دەرکەوە گلگامێش پارێزوانی ئوروکێ تەژوێ بەلایە خەلاص بکە Tu çi dibêjî? Qey te jê bawer kir. ئەس باوەرم دەرەوان ناکە لێ چی دیتیە ئەز نزانم و بمن گەر مرۆڤ بە ئەم بنەرمی نێز ببن و وی بکشینن جەم خوێ وێ ددەما پێش ژمێرە لازم ببە ناگەرم لاور بە ji bo ewlekariya nîçirvanên me divê were kuştin Baş e. Tenê rahîbeyên îştarê dikarin vê ji hev derxînin. û heger mirov be, tenê ew dikarin wî bînin bajarê me. Ji xwe me ev rahîbe, ji bo van tiştan perwerde kirin. Fermana min e. Bila rahîbeyeke ji perestgeha îştar, bi nêçîrvan re here daristanê û wî bîne Urukê. belê ez benî Qey tu qet natirsî? Ev tiştekî ecêb e. Belkî wehşek e. Ger êrişî te bike, tu çawa dikare xwe biparêze. Hûn ji parastinê zordariyê tenê fêm dikin. Parastina mezin hezkirin e. Em keça îştara pîrozin. İştar me fêrî heqîqeta jiyanê dike. Bi naskirina heqîqetê ve em li ber her tiştî dikarin xwe biparêzin. Ez ji wan tiştan fêm nakim. Parastina min ev e. Ev hebe parastina min heye. Ev tinebe ez jî tineme. Ev sê rojê me li ber vê avêne. Ya îştar. Ti çima vê wehşî ji me vetşêre? İştara pîroz ev e berketa welatê me afirandiye. Ev dema her tiştî diyar dike. Gerdem hatibe wê çê bibe. Wa binêre. Hat! Hat! Di nav daran de. Te ev dît? Erê min dît. Ê dîkarê te nema. Tu dikarî here. Tu neyê wan deranî? Tu kî? Li vir çi digerî? Ez Şemhatim. Keça îştara pîrozim. Xizmetkarê bajarê Urkiyê û şahê Gilgameşim. Ji min netirse. Were nêz min. Tu kî? Ez Enkîdo me. Xudawendan navê min lêkirine. Parastwanê lawirên wî daristanê me. Tu çi ji daristanê me dixwazî? Ez hatime te nas bikim. û xwe te bidim nasîn. Were nêzî min û em hev nas bikin. Em bigên hev.
من li cem te xweş bîr kir. Gelo çend roj û şev me bi hevra derbazkiriye nayê bîra min. Çi li me hat? Kanî lawrê min, divê ez ê herim cem wan. Bisekine Enkido, neçe? Were. Nabe, lawrê min benda min in. Were Enkido. Êdî tu ne Enkîdê bereyî. Êdî tu nikarî vegerî daristanê xwe. Tu ji lawirên xwe biyanî mayî. Çi ma wisa bû? Min çi kir? Te li cem min xweş bîr kir. Te lawirên xwe jî bîr kir. Lewma wan jî te jî bîr kirin. Na, nabe. Ez bê wan nikarim. Ev ji bê min nikarin. Xudayan ez hilbijar tibûm ji bo parastina wan. Niha ez ê çi bikim? Tu wata jiyana min nema. Niha ez ê ji bo çi jiyan bikim? Dilê xwe rehet bike. Jiyana te nûbuwa te bibe. Rasta te ji daristanê dûr ketî, lê ez ê te ji daristanê bibim ber şaristanê ve. Ez ê te bibim bajarê Urukê. Li wir heftayekî te heye navê wî Gilgameş e. Nîv mirov, nîv xwedayî ye. Ji zaniyan zanettir, ji jîran jîrtir e. Gilgameş? Ev çawa dikare derdê dilê min derman bike? Min xıyanetê li daristanê xwe kir. Gelo şaristanî min qebûl bike. Erê Enkido, wê qebûl bike. Uruk navendê şaristaniyê parêstgeha hiştar û nînhûrsak li wir e. Li wir mirov digihêje zanebûna her tiştî. Ez ê te bibim cim Gilgameş, ew ê ji dilê te fêm bike û wateyeke nû bide jiyana te. Baş e. De em herin û bibînin gelo Gilgameş çawa dikare derdê dilê min derman bike. Na! 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 هيادي ننسونا بيروس أفجي خونا هاتا خوامن توي تشتين وشارتي عشكرة دكا كافي خونا من جيج مرة زلال بكا نخواز نكارم رازيم دشيفك رشتاري ده عزمان بستير كان خملان ديبو يك جستير كان وكتيري جنين هورساكي بسر من دشمتي من هول داكويش سرخوا بدمالي ليل من زور بو من خواست از وی دور بخم ليل من گرام بو خلقي اورو كل دورا وي جويان من جارك ديت هوالي الدورا من لبروي هاتن سجديه من خو بسر وی داويت دناف دستي من ده نرم بو اخو سپارت من او راهشت ويداني البرنق انته دبخوا اوج من ركر هم كوف ايادي من فهم نكر قالوا اف دوستانيه كبيداويه يان دجمناتيه كدجواره كاتج من رابجه از تشجفه فهم بكم Kalê binerin. Ev çi dewa hatiye? Gelo ev mirov e? نا ياو اف وحش وحش Çiqaçi be Gilgameş? بنافي اشتار قلقامش بيني كاره Na, bi xwedeyan Gilgameş dikare wî. Kamê bibînin kî dikare kî? Were Enkido. Binêre, ji me re xwarin danîne. Ev nane, ji berketa hiştare. Hiştar genim didime, em jî genim dikin nan. Bê têr dixwin. Ka tu jî bixwe. Binêre Enkido. Ev jî me ye. Ev jî ji berketa hiştar e. Hiştar tirî didime, em jî tirî dikin may. Bê têr vedixwin. Tu jî vexwe. Çi ecêbe. Nanê îştar naşibe giyayên daristanê. Lê sankî ez salan wê nanê dixwim û çiqas bixwim têr nabim. Meya îştar naşibe avakaniyên me. Lê ez pê kêfxweş dibim û ez tî nebim jî dixwazim vexwim. Gelo çi li min çê dibe? Qey ez di nava xewnekî da me. Na Enkido, tu net nava xewnekî deyî. Tu çi qas dikarî bixwe, çi qas dikarî vexwe jî vexwe. Ew keda Uruk e. Ji bo te ye. Şerm neke, netirse. Îşev şahiya Urkê ye. Îşev xwedayê me şivan Temûz ji cîhana binerd rizgar bû û gihîşt evîndara xwe hiştara pîroz. Îro şahiya tevahî Urkê ye. Ez ê te ji bo şahiyê amade bikim.
شخوا از آمادمه. ما هین چه لازمه؟ من تیر خوار و وخوار. نا هین مایه لازمه قریجا دارستانه جسر خو باویجه. لازمه خوش برماهین دارستانه خلاص بکه و جلین اورکیه لخوا بکه. تو جی ببه وکیمه؟ تو جی ببه باجاری؟ ورن ها ام تبشون و جلین اورکیه جلین باجروانیه لتبکن. جلین باجروانی؟ هاتم برهف نها و قیامت چه ببه. انکیدو چیاییه گلگامش بینکاره. دهره نیوه گلگامش خداییه و وی بپرتین. بناف شماشا پیروز گلگامش نکاره بنکیدو. بسا گلگامش از ناتمه شریته بکم. من ریا خواوندا کریه. از شخواره هفره کی دگرم. هسته ناستکم خدایان تاانی خونین من لی من ندزانی تو دوستی یان دجمنی کات دجمن چه دخوازی؟ از یکو جمن فهم بکه دگرم. از یکو برسوا پرسد سری من دا بده دگرم. از یکو ری نشانی من بده دگرم. ما افتوی وی دمی وره تشتین تو دخوازی لجم منن. هر کد چنیزی چیاین مد بن یاد استی دور لمت تنگ دکن تو چارج مر ناهیلن. گلو راسته انکیدو جی بویا باجاری اف چاوا چه بو؟ راسته من به چاوه خودید هاتن وی خپاندن و برن باجارین خواه هدی آجالن دارستان جی بی خودی مانه. نابه بی خودی بمینن دوی پارسنا وانجی ام بکن. امی بکن یاد استی تو خمان نخواه ام خواجی بپارزن وانجی بپارزن. بس از جی گلگامش بگمانم پشتی انکیدو جی برجم خواه و بخوازه ریشه دارستانان بکه. دوی ام هشیار بن. گلگامش مناس ناکه او بما نکاره شریط یاو دارستانا نزانه لی انکیدو جمعه یا خطر اوه هر تشتی ما همورین ما دزانه گر به هفره ورن و زورا ما ببن. بلا ورن ام آماده نه. نین هور ساگا پیروز و ان لیلا پارازوان لجمع به ام جتشتکی ناترسن. حتانی ام هبن چیاین خوشی دارستانین خوشی و آجالین خوشی بپارزن. بلکی ازی بمرم لیگلی مین چیایی و هرتم هبن. وسا نبیجه خوشی بپاریزه هم بابا توش بو گلی ما لازمه. هر ازی روژه کی بمرم لی چیا و لهنگ خواب آفرینه. دی ساجی ازی هشیار بم گر تشتک بمن هات جبلا هلکشین جور. نه گلگامش نه جی انکیدو نکاره هلکشوان دران. زارو کن ما لوا دران پاراستی بن.
انکیدو هەواڵتیا te dilê min hinekê rehet kir. Êdî bi te re ez xurttirim wê wateyeke jiyana min çê bibe. Ji bo te min dev ji daristanê xwe berda. Min dev ji ajalên xwe berda. Min xwest ez bi hevaltiya te jiyana xwe yên nivçê temam bikim. Hetanî roj li ezmanan be wê xwedawend û xweda jiyan bikin. Lê roja mirovan hejmartiye. Jiyana mirovan berhewa ye. Em li vir rûniştîne û li benda roja xwe ya dawîne. Yani em dikarin vê biguharînin? Çima nikarin? Helbet em dikarin. Em dikarin jiyana xwe bi wate bikin. Em dikarin bêmirîniyê bi dest bixin. Em tiştekî wisa bikin ku hetanî mirov hebin bila qala Gilgameş û Enkido bikin. Qala perestgeha îştara pîroz a Urukê bikin. Çi heye? Ka bêje, tu çi planan dikî? Ez dixwazim herim daristana Hevristê. Parazvanê daristanê bikujim û hevristên daristanê bînim Urukê. Pê dîwarên Urukê bilind bikim û çavên dijminan bitirsînim. Ev ji ku derket, ma tu dîn bûyî. Tu dizanî parazvanê daristanê Hewriskî kî ye? Ev Humbaba ye. Elnîla pîroz ew erkdar kiriye. Di şer da heta niha kes pê nekariye. Ji ber ku nînhûr saga pîroz wî diparêze. Binêre, tu jî wek her kesî ji mirinê tirsiya. Mirov bi tirsa mirinê wê nikaribe bibe nemir. Ez qala bêmiriniyê dikim. Ez ne ji Humbaba ne jî ji mirinê ditirsim. Baş e. Ger tu tirsiya bimîne. Lê ez ê herim. Ez ê herim Humbaba bikujim û darên Hevristê bînim Urukê. Ma tu bawer dikî ez te tenê bihêlim. Bila, em herin. Çi were pêşiya me em ê derbaskin. Tu çawa dixwazî em ê wisa bikin. Lê ez li wa deran nas dikim. Tu bihêle ez li pêşiya te herim. Tu xwe bide pişt min. Wê demê biryar hat girtin. Sefereke pîroz li pêşiya me ye. Şamaşa pîroz alîkara me be. İnmar kar. İnmar kar zû were. Belê ez benî. Zû here çeksazên Urukê bide hev. Çekên herî mezin saz bikin. Tîrên herî zirav. Şûrên herî tûj saz bikin. Sefera me li ser Humbaba ye. Li ser serê min ez benî. Fermanên te wên hapêk bên. Rabe Enkido. Em jî herin perestgehê. Alîkariya xweda û xwedawendan bixwazin. Bila Şamaş, xwedayê rojê û hosteyê şer li pişt me be. Ku li hember Humbaba çekên me biçirûskin. Dayîka min nensûna pîroz wê riya me veke. Da ku em bê kêşe herin û vegerin. Ya Gilgameş, lawê nensûna pîroz û logal bandayê egît. Tu çima berî xwe didî tiştîn wisa? Ma tu nizanî Uruk bê te weke zarokên sêwî û bê bavin. Tu çima pişta xwe didî Urukû ditişî? Guh bidin min ey xelkê Urukê. Ey şêniyên bajarê îştara pîroz. Min bi hevalê xwe re biryarek da. Em ê biçin Humbaba bikujin. Ew Humbabayê ku ve gelek çîrok li ser bîstiye. Em ê wî bikujin û darên Hevristê yên daristana Humbaba bînin Urukê. Bila li her derê were bîstin ku Gilgameş û Enkido çûne Humbaba bikujin. Zarokên paşerojê wê bi vê çîrokê mezin bibin. Bila li hengiya lawê Urukê bimîne ji dîrokê re. Ya Gilgameş, tu ciwanî, di laşê te da xwîna xwedawendan digere. Me gelek çîrok li ser Humbaba jî bîstiye. Li daristanê weke bahozeke digere. Duma ji pozî wî dertê. Dev ji vî seferê berde. Me her tim li te guhdar kiriye. Tu jî li me guhdarî bike, ya şahê mezin. Ka were Enkido. Tu çi dibêjî? Niha em ji wan re çi bêjin? Em bêjin Gilgameş tirsiya. Gilgameş ji tirsa Humbaba xwe li pişta dîwarên Urukê veşartiye. Na. Em ê herin û sefera xwe bi ser bixin.
خویایە تە بریارێ خۆ دایە ئەم چیژی بێژین tu jêve nagerî baş here rêya te vekirî be sefera te ser xêrê be bez bila enkî dol pêşiya te be ev lavî daristanî ye ev fenên hûnbaba dizane şahê Urukê lavî Nensûna pîroz emanetê te ye tu wê biparêzî tu bide pêşiya wî tu rêya wî paqij bike û bi silametî vegerin Urukê me bê bav nehêle. Ka me nekrawestin. Ev çend roj bêrawestan em rêtên û darajê dikin. Em hinek bixwe hesin. Pişre berdewam bikin. Bi rastî jî de ew qezrê de ez newestiyam. Lê bijêkirina van daran ez jî westiyame. Me hinek xew kiriba wê baş be. Were, ev der ji bo xawêciyekî baş e. Ne lawrên daristanê dikarin me aciz bikin, ne jî nobetdarên hûnbaba dikarin me bibînin. Baş e, we ez jî hatim. Xêr e, çi bi te hat? Te xewndît? Qet nepirse. Min xewnekî pir ecêb dît. Xewnekî tirsnak bû. Ka bêje? Birûskê li ezman xist û erd hejiya. Ronahiya rojê winda bû û tarîk hete xwarê. Ewr çêbûn û toz weke baranê bariya. Piştre birûsk ve mirî û ew agir te mirî. Her tişt sekinî û bêdengiyek kete erdê. Îca ez nizanim şer e yan xêr e. Qet netirse, xewna te ya xêrê ye. Hembaba êrişî me bike lê em hûnbaba têk bibin. Hembaba bi me nikare. Nizanim enkîdo. Bi vê xewnê tirs kete dilê min. Gelo em şaş dikin. Qet xwe netirsîne. Em hatine ber derî. Şamaşê pîroz bi me re ye. Bi alîkariyê wî em ê bi ser kevin. Kara be, binêre şamaşê pîroz dirêjên xwe berda li ser serê daran. Em ji dest bi jêkirinê bikin. Ka bisekinin, hûn kî ne? Biçû wêrekî hûn ketine daristanê me. Hûn çawa darê me jê dikin? Ka bisekinin. Ka vegerin! Hûn nizanin em kî ne? Êdî ev daristana me ye. Ez Enkîdo me. Ev jî Gilgameş. Em hatine eva darajê bikin û bibin bajarê Urukê. Ma hûn dîn bûne. Ev daristan bin hukma Enlîla pîroz de ye. Parêzvanên himbaba ye. Zû ji vir derkevin. Ka bisekine. Te hîn em nas nekirine. Gelo em hinekî paş te neçin enkîdo. Niha wê biçin agahiyê bidin hûnbaba. Em jî hinek paş te herin ji bo xwe biparêzin. Qey tu tirsiya? Çima paş te herin? Em karê xwe dikin. Kî tê bila were? Em têre hemiyan hene. Wa hatin. Enkîdo û Gilgameş li jêr ber deriyê daristanê daran dibirin. Ey zarokên çiyayî, me dizanîbû ev roj were. Çavsorên bajarên çavê xeberdane erdên me, çiyayên me lê hîn em nas nekirine. Hîn nizanin em dev jî çiyayên xwe ji daristanên xwe bernadin. Belkî em bi wan nikarin lê em ji wan re nahêlin. Heta ev çiya hebin em li virin. Niha em biçin. Ger em venegeriyan bila yên li gund berê xwe bidin jor. Em nikarbin wê biparêzin jî wê çiya wê biparêze. Nîn hirseka pîroz alîkarê te be hêz bide milên te. Enlîl riya te veke sefera te ya xêrê be. Dê gundîno, tiştên xwarakin, amadekariyên xwe bikin, em derkevin serê çiyan.
بسەکنە گڵگامێش من نەکوژە وەکی عگیدان مەشەر کرد ئەس قەبولم من ببەنەت کاری تو چت خوازی؟ Ez hatime darên hevristê ya daristanên te bibirim û bibim bajarê xwe Urukê û ya esas jî ez dixwazim te bikujim. Tu bikuştina min jî dijminî pêve tiştekî din min dest naxî. Bikuştina min tu deriyê dijminatiyê bêdavî vekî. Tu şerekî bêdavî di navberê gelê me de dest pê bike. Ev ne ji bo gelê te ne jî ji bo gelê me çare nîne. Tu çi ve guhtar dikî? Dê bikuje. Ma ne ji xwe têk çû. Belkî em wî teslîm bigirin. Ma tu wî bigirî çi bikî? Ma tu wî jî wekî min bikî hevalê xwe? Ev dikare wekî min bibe heftayê te. Dikarê heta mirinê bi te re be. Hem tu bawer dikî ku himbaba teslîmê te bibe. Ma tu nizanî himbaba tu carê xulamtiyê qebul nake. Ey xayîno ma ne ev daristanê te jî. Lawirên wê daristanê hemû di parastinê te de bûn. Niha tu dixwazî ew hemû bimirin. Çi zû te ew qasî ji koka xwe dûr ketî. Min jî Gilgameş fêm kir lê çi bi te hatiye. Wa binêr Gilgameş. Ew wekî min nikare bibe hevalê te. Ger tu wî nekujî wê her rojekî vegere û te bikuje. Ger tu nekujî ez ê wî bikujim.